KSA Atumpen District Press Club of Karbi ang long asa hemalong perang kiamai kepa. Manja Kuki Kolonia long Karbi ang long Autonomous Council Amor Singh Tisopen Pekar Om Kironpong. Dipu Kasa Stadium along Jubian Guard 11 pen KFA ang bong football friendly match kapatu. Kardom Karbi Prime tamalong penili sami raniti mungpi ngomazui khang berta ang ton pen. KSA Richiki Patum Pen District Press Club of Karbi ang long asa hemalong matijong ni pai cricket homani foreign alarm ki lapen non malong social media long kachathang pluk MLA Dorsing long hang ko recorda putak perang kiamai kapitapong. People alang kumsi isi ni pan management. Masih langsung si claim bom nasi dak kopi si dak management committee kisahnya dokter lo. Kopi ko dak dokter man kenang so. Masih so management. Sedal official kali dak unofficial pina. Lasi la so bang so kamunan ang kok bangke dak ke corruption tipik ko bangke klang dak. Tema corruption klang tipik ko bangke ako ni advertise ang tubo. Itong longly acquisition nang kian mentu ta biping lah. Longly acquisition nang en mentu ta biping laso acquisition nang en basi 250 meter mane ke la bong pen divider peran ke reservation butulo. Son si bibong 50 feet. Jika mentu ni acquisition nang ke laso hormuda bela si konsil pensian ma dislave den ma lasi dolo. Lasi da ke chok chi butulo bangke pinanga ta tuma list klang te delo. Klang te delo. Nasi hal so list klang te doman ke next nang teman pipo additional on lo. Nasi aku dak pen tani dia aku cingkang tu additional pen gosong si pipo. Dak klang te den additional pithai lo. Nasi ni dia hal so nules bahal so itu ek nom toke additional poisa ki pi ke lake hala jong si state government ba central bhala so long len tu bang. Botah ni bak pidelo. Alang long ni ajab phano dala central pen situation botah ni delo. Tela central afang kadoge state afang la alam ne botah ni chipide lobte hala bangi additional la so ko am ke long farman ya compensation and transparency in land acquisition revision and settlement act 2013 also ek acting pensi non ta sugi bomna sila hello la sila po land advisory board pen tame corruption claim mo la penada compensation and revision las bangso kala la council la bangda claim mo la so jo ni thema kala pen ke claim ta koson lo mo pen baong sa pan claim ta alang dong juge uni jadi la ko mane SK mondo kan jira pon pe la so pen si claim si SK mondo dam jido mi thanga boss mo mala kala top official ke la so pen ke la so do ko la so jo ni si pinang ka dim ke adin bang ke SK mondo da men chibin la SK mondo ban chibin da le bang ke bu le rasina than ko inu besang ho la ke mondor inut bisa mondo lalu lagi amen ke nino ko kan ko longki be lagi mondor muni lasi mondor muni se la longle hen tu pen agreement chito je lason kota na munai pinai tule munai na ji thak na si mondor muni ke da agreement ka chito ko ne ko son alang ke ji mane ki claim pinai be kan tu lo salang ke laan si black mailing dulu mana 50-50 cithanga de poda namrai dipo alang tum ke la long sidam nei jobje mona nang ko la silason do la se men do ni lason bi samu phanda la kanta asadu la sing khana ne do ke alang bangsa cilong medala alang ta ke seven akan pijet na ka peka dolan mane along ni do la tu haranon dengkimo culture complex pa asab di namrai do along deko pinan ni namrai do la kan tu biasa do lo now AC bang hala municipal board ma di alang municipal board office la haja la tu manong le do ko manong le do la biga to bipi bala asar pura kemala tum pinso ya ki bisi bang do mal so por bang ke amasi asuk ki do ka bipi so to je masuk ki do la ni la masa men constitution 16 periodic quota si tempo tapi non la so commission ke dia dalam abedan banam thita ke puno amahara sumiria bangke cultural complex dekimo cultural complex ko men si allotment ende kota kuri delo tuli bangke
dorsing na kita dah kali song dulu bangko aman si lasso long desa kita ain kuwe kan itu kacumana long eta pon bang sa pick up to itu bangke lalu long eta direct dan long le dorsing ronghan MLA alang lilang si pinindiri dong Karbi ya song sampai labangso kerangke ame panan koklo ote hongbat bel dili dong panan koklo lalu alang li land settlement advisory board alang li chairman pulo tante alang li labangso forle lo long le bangke komama long le bang puwek atau bangsi alang itu compensation bangke kacilon ngi bangke arai dulu mate aron dulu lasi labangso aron doko bapuai plit bersama ke hai MLA dorsing rohang bangke alang li la kunane bangke mondir ramen pen longle ke cerai dun la pen nilitum center long KSA aro asai hem long li bersama alang li la bangso alam thima ke chini ngi Karbi chali asong ke lage khei apartment longri apartment afansi alam itum labangso Karbi chali asong alada aro asai hem long bersama Karbi chali asong afansi labangso along ni bangke donate lo mate alam itum pilo alam itum pi woi phit bersama alam itum labangso KSA atau apa labangso allotment labangso KSA pan dole tanggal bangke ake hai MLA dorsing roha bangke labangso long li labangke Karbi akhe long li Karbi akhe aparman long li labangso Karbi lo chali asong apa kipi bangke alani labangso long li long bangke naga cirai dunji bangke alani arai dawe nasi alani pana bangke ni tu condemn lo alani pan pen rem lo ni tu Karbi lo chali asong hin pen lapen adun tu non malong alang li fan Karbi anglong atau meno do Karbi anglong alat bersama alang li fan cini lo alang li aloso alam ki keklang aloso pen alam keklang labangso alang li patumi alang li lamklar cipi lo bersama niltung labangso alam klar ka cipi pen bangke niltung bangke niltung ning samse lapen alang li kipu je akor pihe ran bangke pilot cepat Manja kuki kolonial long Karbi ang long autonomous council EM Amor Singh disopen kuki atma phat matijong niphai create rocker ni pekar om kiron pona berta kat news asahemalong berta nang pale Singhasan constituency angkang manja kuki kolonial long KAC EM Amor Singh tiso aning kimepen kuki atma phat panong si pekar om kiron Even our honorable EM from Singhasan Pekiron pon amea long MLA dorsing long hang Karbi ang long autonomous council EM khonsing long pia tum che tong don lapen non ki wang jan kana long mongjang patiajang lapen jolina long medical sub center ki kim ponjia phan annual action plan along pading ponpom lapen non laswa long ki dam tang congress government ki duaut tigers reserve forest kaslam jia phan pathik detla lasila dake tigers reserve forest ka papi long le det jia phan si non tiki je than bom lu pusi em Amor Singh tisopen meya long ningje মই আজি মেডিকেল EM আছে মেডিকেল EM ওচৰ এই যে এনুৱেল একশ্যন প্লেনত লৈ যাব কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য পাব্লিক আমাৰ মংজাং পিঠাইজল আৰু জলিয়ান আৰু ইয়াত মানে যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ টাইমত যিটো টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এইটো কি কয় প্ৰপ'জেল দিয়াটো এতিয়ালৈকে এইটো উইথড্ৰ হোৱা নাই আৰু আমাৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা এইটো উইথড্ৰ কৰিব কাৰণে আমি ষ্টেপ লৈ আছোঁ এইটো কথাও ৰাইজৰ আগত মই কোৱা হৈছে এইটো আৰু এখন ব্ৰিজৰ কথা কৈছে এখন ব্ৰিজ মানে আমাৰ এই কি কয় যমুনা ৰিভাৰ ব্ৰিজ এইটো পিটাইজল আৰু এই আমাৰ মাঞ্জা কানেক্টিভিটি ইয়াৰ পৰা অলপমান আগত যদি যায় ইয়াত মেইন ৰংফাৰবৰী গাঁও এইখিনি ব্ৰিজ বেয়া হৈ আছে বহুত বছৰ ধৰি সেইটো হৈছে আমাৰ মেইন কানেক্টিভিটি এইটো চৰকাৰ ফালৰ পৰা অলৰেডি মানে এইটো লোৱা হৈছে ব্ৰিজ বনাব সিংহাসন সমষ্টি অন্তৰ্গত এই মাঞ্জাত
পাহাৰ দুৰ্গম এলেকাত বসবাস কৰা আমাৰ কুকি ভাইসকলক আমাৰ ইয়াৰ লোকেল MEC তথা কাৰ্বি আংলং সমাজ কাউন্সিলৰ EM সন্মানীয় অমৰ সিং ত্ৰিশৌ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকক মাতি যে চৰকাৰী কামবুঢ়া আৰু গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আৰু বয়সস্থসকলক আছুতীয়াকৈ তেওঁলোকক মাতি তেওঁলোকক খ্ৰীষ্টমাছৰ আগে আগে যিহেতু তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোক তেওঁলোকক খ্ৰীষ্টমাছৰ আগে আগে তেওঁলোকক এটা উপহাৰ হিচাপে দিছে আৰু লগতে তেওঁলোকক এটা সন্মান দিছে যে গাঁওবুঢ়া চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া বয়সস্থসকলক এখেতে আছুতীয়াকৈ নিজে ভাল এটা ব্লেংকেট দামী এটা ব্লেংকেট লৈ আনি পেলাই তেওঁলোকক সি উপহাৰ দিছে গতিকে মই এখেতক বহুত মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ৰাইজেও এখেতক বহুত ভাল পাইছে আৰু আমি আপোনালোকৰ যোগেদি অহা যিটো 25 তাৰিখ ডিচেম্বৰ যিটো খ্ৰীষ্টমাছ সেই খ্ৰীষ্টমাছৰ বাবে আমি আজি আপোনাৰ যোগেদি আমি সকলোকো আমি এডভান্স খ্ৰীষ্টমাছ হেপী এডভান্স খ্ৰীষ্টমাছ আমি যাচিছোঁ আৰু আমি হাওৰাঘাটৰ MEC কাৰ্বি আংলং টাউন কাউন্সিলৰ EM মেডিকেল EM আৰু মই নিজেই আছোঁ আমি চবেই থাকি তেওঁলোকৰ যিখিনি আমি আমাৰ ইয়াৰ লোকেল MEC EM যি কাপোৰ কানি আদি কৰি যি সহায় আগবঢ়াইছে এইটো প্ৰগ্ৰেমত থাকি আমি চবেই আমি নিজকৈ আমি ভাল পাইছোঁ আৰু আহিবলগীয়া দিনত আমি তাতোতকৈ অধিক ৰাইজক সহযোগিতা দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি যাম Even our honorable EM from Karbi Youth Association mate kewa e amepu sonjit kram sapen patra piponsi matijong niphai krepo ani Karbi Youth Association Dipu District Committee ke seng aberta nangle Karbi Youth Association Dipu District Committee ke seng ponapi arputa chepek pon KYA Dipu District Committee ka pasari ponjia phan verson rongpia phan meipu Donsing rongpia phan kongchun bang borsing tero na phan dun meipu lapen wai song tero na phan rap kongchun bang arpu anpata bang phar pusitame kepek padupon pusi birta rebdun long nan malam sopara phan birta mo intonixna Why is it so hard to find sunglasses in frame that don't fit me well? Where can I find my perfect fit? Have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optical, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nali tum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke mathanang nilo. Alon medical store. Ke chengsi karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai linang jisita ladak longpon ekje. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje. La Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nalitumta Humri Ignore. An sose kachini jiapan la abel kipia number along Humri Iktame. Dihena mopi putat birta along Wangtulong. Dipu Kasa Stadium along Matijong Nipai Krepo Arni Zubian Guard 11 Lapen Karbi Film Artist Atum Angbong Football Friendly Match Kapatu Padapon Zubian Guard 11 Lapen Karbi Film Artist Atum Angbong Football Friendly Match Kapatu Karbi Angbong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Pensi Impupon Lapen Asamalong Anong Katangklong Zubian Guard Ametang Amata Football Patudunsi Karbi Anglong Along Alang Lipan Aning Kidokatumapan Aning Parung Tekang
lapen lapu Karbi alamar jana pirthia long anong kaje thangklong abangpu Rajiv Kro Dilip Be Bipur terang lapen Mohendra Teron mate Teron Gunda atom ta pathu dunsi ong dung kelang dunara datuma phan aning paro Kapatua hot Karbi Fimarti atom ke thek munaka joine 5-1 goal pen Jubin Guard 11 atoma phan paren detlo Laso Kapatua long Karbi angno autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pensi ke hayatoma phan no e pajirpo Lapen Laso Kapatua long Karbi angno autonomous council deputy chairman Rites Inghi MLA Darsing Ronghang EM Prodip Rongpi EM Prodip Diphusa EM Mangar Singh Timung EM Lun Singh Teron MSc Richard Tokbiatum Pen Chenglok board chairman atum anparta kaprek man kidu atum tachetong dunsi Kapatu kelang aning ceparong don rendi anisi jirpo so Kapatu kacapati kolom so pilongte lasi atuman ninga blok mencoro partiklo lasi ladies and all players Jobingar 11 and Karbi Artist 11. First of all, I would like to welcome artist, famous singer in Northeast, not only Northeast, especially Assam and India. All participants, all sports lovers, my dear friends and ladies and gentlemen, print media and electronic media, for the first time, history sports event, friendly one-day match, Jobingar 11 and Karbi Artist 11 one-day football championship friendly match. So, please, sports culture in Karbi Anglong. Thank you to all. And I also declare football one-day friendly match championship, Jobingar 11 and Karbi Anglong Artist 11. Thank you to all. Maya long ke thek ser lun se piatom pen ke cheng la pen ki juda hot lun parjusi ongdung football friendly Kapatwa long kache thodon ara datuma phan aning parong pon rinti খেল খেলিম আমি ফুটবলৰ মাজেৰে আমি সম্প্ৰীতি মৰম সংস্কৃতি আৰু অসমক উঠাই লৈ যোৱাৰ এটা উদ্দেশ্য নাজানো দে 3 বছৰ খেলা নাই 3 বছৰ পিছত চাওঁ চেষ্টা কৰিম জুবিনদা বেলেগ এটা প্ৰসংগ হতো জুবিনদা Dipu Nogao Kachilenga Tower Pi Dipu Pen kilometer thongke ratrok along kedo Silveta picnic spot po along penang anatom kijui kelang dampen kapati tekang wajok forest guard atom pen kapang tirbechia phan kapachini pona birta nangle Karbi Anglong along langroi langjeng kelang me pinang ando Lasosi arlong rupat mate Silveta ta isilo Karbi Anglong autonomous council atom pen patre pi ponsli Silveta along ta alon ki piasa dengpono Bonta penang an kijui kelang damatum hora bong kiwar hokcho la pen pater tekang pik asonsi theklo lancho takalilang adungarai kidu atum oche palang nosi barpi barso kidu ahe manghap anta kaparang noasai klemponlo
lapen kangri kangkrang atom pen keton kelang atom aphan kether ke hap anta dolo pusi along rupat along keton kelang atom pen pherangke athengno ningje lasila pusona sai ke claim krede chia phan alang litum pen kachuningri pedopon Senjata picnic spot nasidak picnic nang cho ratum han mili chuneri tungge mane kat wan tunda tunda mane wata batu kena nampo ma ini tangkang mane hor ke jon sta sisa sta pa phuk hede si mem i phan se chuning ri lo athema sisa pa phukang pulote athema osomar tumda ki juido asa pada children park lo lahai ka kola picnic cho tumda matha chot nai la lang bang dun hai gon pita ajo ke tumda lang dun ver thik the ajo ke inte adung tarai ratuma mane ko matumne ihude titi la khirking hap hai ya ajo ke tumda padai batte duty bang ver thik patrolling bang ta la check pon ko eklong le por ke bang da chong hu tung ke abdi do hai chong hu pon de lo la se la latrine bathroom ke problem la ka thak na thu ke do hai nên tum athak latrine bathroom ke misal tum sabi tala ni yang banyak problem hoy kan kan juga ini tu tum ke latrine bathroom na bang so ini bang kita main ini tu kata kantau kan tak tandun lah nantum kichu ke jun bang mane ke war ke jahata ha kichu ke jun honung la war ta war turi men elong le war ben no chuning ri tun ha ta nut bang ta tang ri kang du kop disita pudun da he no no min tum se afit se sapadam ti he ani sam oleh ada perang duty bang udah ada perang saya pun itu bisa apa nonton itu terdapat sesuatu deh nanti baca longko Denarong along computer kachali ari soijang atuma phan North East Institute of Technical Education along Ranjit terang ahin pen warsai ki mekwan thekajok Denarong Head Branch Karbi Student Association amepu kensing kiling lapen ari sanghatum pen manpeng gido Karbi apoho pen karchopona birta nangle Denarong along Kechengsi Computer Kachali Oversight, the Northeast Institute of Technical Education Director Mate CEO Ranjit Terang Amina Jungjung Pen Denarong Ahabar the Summit Non Owikimi Ari Soejang Computer Kachali Aning Kehangatuma Phan Mason Atawar Kewanpi Northeast Institute of Technical Education la Kesturi Hinira Narke Panikan Amhang Pathek Pen Dongka Mukamalongsi Pangcheng Ponlo Lasopi dong mukak along ta inpu pongsi headquarter ta dong mukak along amat bikok long Lasonsi laso a institute aro non amat institute narkep an inpu pon long Laso a institute a regional office lake dongka mukam lapen sub center lake hamren Stadgaon Dengaon Dhentakhat Langhin lapen Deithra long non amat bipon long Anparta labangso a institute dong mukak ampu Korea long Northeast Public English School long ta inpu pong Lason tak taksi Junior College Utame tangpu ponjia phanti sik pon bom lupusi Ranjit terang ahin pen pachini Denarong KSA Head Branch pen Jenglol tum Harokar Regional Committee pen isi dak Denarong alni jingklu pen ile tum Digital India po pubom tame Denarong hawalong lason tak Computer Institute bang ke aprang ka wipila la selang lipano terang asang holo da Computer Institute nai khuli bang ile tum Denarong hawar phang isi aku pai ki milo asalaso ile tum hanang ki BP along katu kawe aratun samili tum cerap cetu do napo lapen tum Karbi lo charli asong hin bertame alang li ke claim ke melong le tum stame arjab dun thepo konane kisung ke boy do pulotang ten ni tum stame sonong arjab dun po pusini tum pini karcho ke banglong stame alang li phan lam chak chipi te kang lo asiga do kawe aratum stame non aporo bangele tum Digital India po polong bangke computer ke charli ke nang sot along tin asai tin lo stame non bangke computer ke the ke nang sot po nasi non uwe ki mi pen cheng lok non uwe bana tum stame ke charli ke nang sot
kupen alang li denarong arat phan kimat ha ajok pini alang li along kaprek branch tami khulilo la pen la son thak thak se li tum denarong phan nang matha pipon selang li la dak tami computer institute nang khulilo la selang li phan ni tum denarong AKSA head branch tum ben chalon tum Harokha regional committee tum pini alang li phan ning kang sampen alang li phan karchu kawang lo so pathak lo pini bongso ma atuman an sitami ile tuman na bangso misenawar sai nang pipot alang li terang sangho pan tani tum hen na prangsi jorpar lo apen anso se ladak li tum jakong orang bidi sore ki pidunji pendanglok kecaldi dunangji ile tum la bangso education bang kenang sot lasi nonakai bang ke komputer ke kenang sot majuk da chini nai lasi nilitum ahin pen pusitame labangso pini nangka humri nangkok alam bang ke kadok ave sar pen sitame ni tum chingki che than long lo pen alang li la dak chot ka li along break sitame ke klempon do la sonak taksi alang li ansu se kapabor iponji jakong orang pendang lok bidi sore kipidun bom ji phansi alang le phansi tane kaike nini tum hen dong tane disiplin kon si dolo pen pini nini tum ka chetom denarong yes ya ro pen chot kali Haroghat regional general secretary alang li sitami nini tum long pini nang chetong dun sar bodhoteran lasi la sonak tha kadok ka besitami la so awar saelong kecari dun pameji phansi nilihin pen chuni ripon lo Kolkanti angkang lang lokso teaser be arong amikar bidor sing be alang ni kisung tektika jok local MEC mate iam raju tiso ulapen Karbi anglong autonomous council CM Dr. Tuliram longha phan kirap kathang abirta nangle Kidam tang penang ana ni pen bidor sing be akeng kiso ajo aduk dolo lapen siksak peklo ate alang nike hemari po lapen asomarda bang khodo akibisia bang nonsi ningkam isra chiklo jontrok wetlang Kidam tang matijong ni phai cricket homani alang ni jor robon teron pi oso chupathe pen pir the ka hati jia hut ajo por phai hinia por malong dhen takat hospital along an ke pali jia pha bor ilo bonda kapali nang jia por hut kapali dam de dajok alang ni chor chewoi juilo Karlidang robon teron piachor bidor sing be lapen osomar bangpho aphan pamote kanglo Bidor sing be nonamat methang ta kisu lapen osomar bangpho aphan kamatha pen kisung thektik ajok Kolkanti local MEC mate iam raju tiso lapen Karbi anglong autonomous council CM Dr. Tuliram longha tumapha nangra pek thapasi kera kachaha Ningkimia tum kira kapajir dunji apan account holder lake hina rong pharpi GBB account number lake 741501039461 lapen IFC code PUNB0RRBAGB lapen phone number 9101001127 hello Pini Karbi Prime Tama Biota Bangela Pansi Kangton Iklo Domitak Me Kurbang Thu